Sanibonani, igama lami ngu-Chelsea Wakakhwela. Ngiqhamuka ngaphansi kwekhampani i-K Chelsea Handcrafted Cosmetics. Ngiyi-beneficiary yaka-ATIA. Igama lekampani i-K Chelsea yaqala ngo-2018. So into eyangi-inspirisha ukuthi ngangikade ngidinga i-product ethile and ngangakhona ukuyithola esitolo. So ngabona ukuthi kungcono ukuthi ngizakhele mina leyo product leyo, and then kwabe sekukhula ukuthi ngakha namanye ama-products adingwa abanye abantu. Njengamanje senza ama-products abantu besilisa entshebe. So it's ama-beard grooming products asiza with i-beard growth, ngoba sometimes kuyenzeka ukuthi ivilapha ukukhula. Asiza with ama-patches, ngoba kuyenzeka ukuthi ikhule laphaya yoboqaqwa lapha nalaphaya, nanokuthi ibe soft, athi nje umama ekuthinta ekhaya ingahashazeli, inuke kahle, nanokuthi intshebe iyakwazi ukuthi ibe nenkwethu yona. So siyasiza ukuthi banama-beard wash, ama-conditioner nama-beard oil okuyikhuthazi zentshebe lezo. Umuntu uma efika kuthina sim-identify according to iy'dingo zakhe. So intshebe nentshebe ine-beard porosity yayo. So sikubona ngokuthi hlasimpe ube nenkinga ethize, njengoba kade ngichazile ukuthi mhlampe ube nama-patches akhona entshebeni yakho, noma kube ukuthi iyayikhulela kodwa ufuna ukuyithambisa. So if unama-beard patches, sikusiza nge-beard oil. I-beard oil iyasiza ekuvaleni ama-beard patches, ngoba sisebenzisa umongongo mocheti oil, oku-oil osetshenziswa kudala ukukhuthaza iy'nwele, bese sisebenzisa namanye ama-ingredients ayesetshenziswa kudala asize ekukhuthazeni. Bese kuba ukuthi khona obhuti othola ukuthi usebenza kakhulu emnyango, so i-debris iyangena entshebeni, and then mese iya-trap ama-pores akho, ungakwazi ukuthi iy'nwele zikhule kahle. So loyo-ke siyamkhuthaza ukuthi asebenzise i-beard wash, ngoba kuyadingakala ukuthi ukhiphe konke lokho okungcola lokhu ukuze iy'nwele zakho zizokwazi ukuthi zikhule kahle entshebeni yakho. Nanokuthi futhi ama-products ethu siwenzele ukuthi anga-strip away isibhamu, okuma-natural producing oils, ngoba siya-understand ukuthi sidila ne-skin esike ebusweni, hhayi esike ekhanda. Ama-products ethu ayatholakala online, www.kchelsea.co.za. Sikhona futhi naku-WhatsApp 078 7489 879. Sikhona futhi nakuma-barbershops, ama-selected barbershops around, but sikhona nalaphayana Dr. Pixie Kaseme kwi-building yakhona, i-building number 42. So ama-products ayatholakala khona nalapho, futhi siyakwazi ukukhoriyela lapho ukhona. U-ATIA wangisiza ukuthi ngiwatheste as ngiyi-beneficiary yakhona. So bawahambisa bawayise lab, so ngakhona ukuwathesta in terms of ukuthi awa-damage yini, nanokuthi i-life span yayo ikangakanani in terms of expiry date. U-ATIA kahle kahle wafika kumina ngisakuma-stages okuqala ibhizinisi, ngoba bafika ngiyi-manufacturer endlini engangilala kuyo, but ngamuva kuleyo ndlu ngalala e-dining room. So bafika ngiyi-set-up-ile lapho, nginetafulanyana yami, nginezitofunyana ey'ncane. Babona ukuthi hhayi kona ukuzimisela khona. Base-ke bengithatha-ke bazongibeka kule establishment esiyibonayo njengamanje. So bayenza i-product testing, bangenzela ne-packaging,
konke lokho bangithengela nemishini eyayidinga ukuthi ngiqale ngaleso sikhathi. Then kwabe sekuwukuthi-ke i-product iyakhula-ke sakwazi ukuyithengela imishini yethu moving forward. Ibhizinisi lami lithagethe abantu besilisa nabesifazane. The reason why ngithi abesifazane ingoba abantu besifazane bayabathengela abantu besilisa kakhulu, so banayo i-buying power. So if umuntu wesilisa owukuthi uyazithanda futhi uyathanda ukubukeka kahle, because manje sesidila nabantu besilisa abakwenye generation asadili nalaba abanye. So if uthanda intshebe yakho, uthanda enhance i-confidence yakho, or uthanda ukuthi nje ubukeke kahle, because kuba nama-fashionista phakathi, intshebe is more of style njengamanje, so sikhona thina. Ngoba kuyenzeka ukuthi i-beard growth yakho ilinyazwe ama-products amanye awasebenzisayo. For instance, ngenze example, let's say mhlampe you are using i-face wash with i-charcoal, then leyo face wash yakho uzogcine usuyifaka entshebeni. Okay, so i-charcoal sometimes it would strip away isibhamu kakhulu. Let's say mhlampe uyagezisa ubuso then bese usufaka entshebeni. So sizokutshela thina siku-advise ukuthi okay, ungakufaki lokho entshebeni because kuyenzeka ukuthi i-strip away lama-natural oil zakho esizokhona ukukusiza ngawo. Then-ke bese-ke siyakusiza-ke with i-beard oil yethu coupled with ama-natural oil zakho. Lama-future plans ethu njengamanje ukuthi sikwazi ukutholakala kalula ey'tolo, nanokuthi sikwazi ukuba ne-barbershop, because okunye esikwenzayo ama-household barber services rather. So si-identifyile ukuthi okay, abantu bayathanda to sit in the comfort of their own homes, bagunde ikhanda, or kube i-convenient. So we are looking into i-mobile barber. So kuzoba nje imoto ezohamba igunda abantu ekhanda, kube convenient ukuthi la ukhona uma ungenaso isikhathi noma use-office ungene khona ugunde ukhona. Esihleli njengamanje uku-expanda ibhizinisi lethu is to look for more distributors. So if kuwukuthi ubukele lapha ekhaya and you feel like mina le brand le ngingayirepresenta kahle, so sicela ukuthi uxhumane nathi ukwazi ukuthi ube i-distributor yethu. Singajabulela ukuthi ube khona, nanokuthi sizofaka ama-products ethu ey'tolo ukuze sikwazi ukuthi kutholakale kalula. I am the next billionaire.